Jeste li ikad razmišljali o tome kako fizika uspeva da objasni baš sve što se kreće oko nas? Mislim, od lopte koja leti pa sve do planeta. U ovom objašnjenju zaronit ćemo u taj baš zanimljiv svet mehanike kretanja i to preko primjera koje viđamo, pa svaki dan. Svet oko nas je, stalno u nekom pokretu. Ali, ajde da vidimo, šta fizika kaže šta je zapravo kretanje? Ma kretanje je bukvalno svude oko nas. Evo, pogledajte, trkač u parku, auto na ulici, avion visoko na nebu. Dobro, ali šta je svima njima zajedničko? Odgovor je zapravo mnogo jednostavniji nego što deluje. Svi oni, bez izuzetka, menjaju svoj položaj u odnosu na nešto drugo tokom vremena. U fizici za ovo postoji i baš precizan naziv – mehaničko kretanje. Znači, ključna stvar, ono što treba da zapamtimo, jeste promjena položaja u odnosu na nešto drugo. To je to. Dobro, sad kad znamo šta je kretanje, kako da ga opišemo precizno, baš onako naučnički? Da bi sebi olakšali život, fizičari često urade jedan trik. Zamisle da je celo telo koje se kreće u stvari samo jedna tačka. I tu tačku zovu materijalna tačka. Evo super primjera. Kad gledamo kako Zemlja putuje oko Sunca, ta ogromna veličina naše planete i nije toliko bitna, jel da? Važan je njen položaj. Zato možemo da je zamislimo prosto kao jednu tačku. Sad, ovo nas dovodi do jednog baš bitnog pitanja. Kako mi uopšte znamo da se nešto kreće, u odnosu na šta to poredimo? Za to nam treba nešto što zovemo referentno telo. Zvuči možda komplikovano, ali uopšte nije. To je u suštini samo neki predmet ili tačka za koju se dogovorimo da stoji mirno, da bismo u odnosu na nju merili kretanje. Recimo, dok auto prolazi ulicom, pa sama ulica, zgrade, drveće, sve to nam je referentno telo i u odnosu na njih auto se 100% kreće, tu nema dileme. A ona linija koju telo iscrtava dok se kreće, to se zove putanja. I kao što vidimo ovdje, putanja može da bude skroz prava linija, kao kad jabuka pada sa drveta recimo. Ali može da bude i kriva, kao lopta kad je bacimo na koš ili staza kojom ide biciklista. Sve zavisi od toga kako se telo kreće. Super. Znači, znamo gde je nešto i znamo kojom putanjom ide. Ali, fali nam još jedan jako važan deo priče. Koliko se brzo kreće. Ovaj instrument svi prepoznajemo, jel tako? Viđamo ga stalno u kolima. Brzinomer. On nam naravno pokazuje brzinu. U fizici brzina ima svoju formulu i skroz je logična. Samo uzmete pređeni put, to je ono s, i podelite ga sa vremenom koje je bilo potrebno da se taj put pređe, a to je t. Znači v je jednako s kroz t. Prosto, zar ne? A sad stvari postaju baš zanimljive. Postavlja se pitanje da li je brzina nekog tela uvek ista, bez obzira koga posmatra? Hajde da zamislimo jednu situaciju. Imamo voz koji se kreće, a unutra po vagonu hoda jedan putnik. Pitanje je sad kojom se brzinom taj putnik zapravo kreće. Odgovor uopšte nije tako jednostavan kao što se čini. U stvari, mogao bi da vas iznenadi. Pazi sad ovo. Odgovor skroz zavisi od onog našeg referentnog tela, sećate se? Znači, od tačke gledišta. Za nekog drugog putnika koji sedi u vozu, ovaj čovek se kreće, pa normalnom brzinom hoda. Ali, za nekoga ko stoji pored pruge i gleda, njegova brzina je zapravo brzina voza plus njegova brzina hoda. Ludilo, zar ne? Dakle, ovo je ključna stvar koju treba da zapamtimo. Kretanje i brzina su uvek relativni. Ne postoji jedna jedina tačna brzina. Sve zavisi od toga odakle gledate. Super. Ajde sada da na brzinu ponovimo ključne stvari koje smo naučili. Sve te alate pomoću kojih možemo da opišemo svet u pokretu. Znači imamo materijalnu tačku kad uprostimo telo na jednu tačkicu, zatim referentno telo, to je naša tačka gledišta. Pa putanja, staza kojom se telo kreće. Brzina, naravno, koliko brzo se prelazi put i na kraju, najvažnije, relativnost. To da kretanje uvek zavisi od posmatrača. To su vam osnove koje nam pomažu da razumemo sve, od loptice koja skače pa do kretanja planeta. I za kraj ostaje nam jedno pitanje za razmišljanje. Ako je svako kretanje relativno, iako znamo da se Zemlja vrti i putuje oko Sunca, a Sunce opet putuje kroz galaksiju, da li mi ikada, ali ikada zaista stojimo u mestu?